Narendra Modi की मणिपुर खोंसत प्रेसिडेंट लौथोक्लब याना लेगी अनौब लेंगक सेमिंदबा तारगदि बीजेपी की एमएलए सिंह पार्टी थदोकदौरी रिपोर्ट सही अनि मखाय फजलकदरब मणिपुर की कन्फ्लिक्ट असिग मरी लेना नोंगत वही मसद अमत ngang अमदि मणिपुर सलु हाइब याखिद्रबा भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सलिब था सिगी तराहुंदे मणिपुर लाकदरी खोंसत असिग मरी लेना स्टेट असिद लैरिबा प्रेसिडेंट रूल की लेंगा सी लौथोक्लब याना लैरि हाइना देकान क्रॉनिकल न पूरी रिपोर्ट रखली रिपोर्ट असना मखाता हाई नरेंद्र मोदी न मणिपुर लाखो मतमदा मितै एमएलए सिंहबु इम्फाल उनबग लोइना कुकी एमएलए तरासु जुसामपुर उनरब याय हैना सिक्योरिटी सोर्स दा युमफाम ओरग रिपोर्ट असना मखाता रखली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न जुसामपुर सत्तुना मियाम की मिफमदा वांगांग बगी थोरामतुदा कुकी एमएलए तरा स्टेशन तौरगनी लेगदबनी मसीगा सब मानब मौन इम्फाल बीजेपी की एमएलए सिंह सिथब याउदना स्टेशन तौरग लेगदबने हैना फोंदोखली नरेंद्र मोदी न मणिपुर लाक्री स्टेट असिद लैरिबा प्रेसिडेंट रूल की लेंगा लौथोक्नबा याना लेरि तौबतबु करिगुम अनौब लेंगा अम सेमबगी मतम थेंगथरक तारगदि बीजेपी की एमएलए सिंह पार्टी दिगी स्प्लिट तौखिबि याबगी ओथोक्पु यामना साउना लै हैरि पनबा याबदि कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी को कोमिना हानादगी होना स्टेट असिद लैरिबा प्रेसिडेंट रूल की लेंगा असि लौथोक्तुना पॉपुलर गवर्नमेंट मसेमना डिमांड तौदुना लाखिबने कोकोमी तुआन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अकन ममोंग हौजिक लैरिबा प्रेसिडेंट रूल की लेंगा लौथोक्तुना पॉपुलर गवर्नमेंट मसेमना डिमांड तौरिबा सिदा सौगलदुना बीजेपी की एमएलए खरना अतेन मतम की मनुंगदा अनौब लेंगा सेमदब तारबदि सीएसओ ग्रुप अमदि स्टेट असिगी मियाम की लैरिबा सेंटिमेंट असिदा यावसिंदना अनौब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अम सेम याबि ओथोकु साउना लैरि हाइदि सेरा सिद गवर्नर अजय कुमार पलाना शेयर लौतुना राजभवन बीजेपी की प्रेसिडेंट ए सदायौना बीजेपी एमएलए कुनगो हुंबैगो पुन्ना हाई लेवल क्लोज डोर मिफम पांगथोखिबदुगी मतंगदा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर ओ इबो मैहोंग साउरे राजभवन पॉलिटिकल पार्टी की मिफम पांगथोखम ओहेनगमसी असुम मियाम की इलेक्टेड मेंबर्स की मरक्ता तोखाई तोखाई न उनबा हाइबसी लेरा असि लैरिबा डेमोक्रेटिक नॉर्म्स अदु खोंगोइनबनि मणिपुर थोक्लिबा क्राइसिस असिगी वरोइसन म प्रोक्तुना इंग तपा हंजलंगबगी पांगथोखिबा मिफम ओइब तारबदि अतै पॉलिटिकल पार्टी की एमएलए यहोन थोकपनि हैनसु रिपोर्ट असिन पलि नरेंद्र मोदी न मणिपुर लाक्तुना मफम अनिदा मियाम की मिफम पांगथोकदोरिबा सिगी मोइनना कुकी सिंग एमएलए तरा उनगदोरिब्रा नत्रगना मिफम लोरबा मतुंग उनगदरा हाइबदुमदि लैखाई ताबंगथ्रि इम्फाल पांगथोकदोरिबा मिफम सिदसु बीजेपी की एमएलए सिंह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनब तारगदि मिफम मवांगदा उनगदरा मतुंग उनगदरा हाइबदसु लैखाई ताबंगथ्रि नरेंद्र मोदी की मणिपुर खोंसक मरी लेना नगाना याखिबा 10-10 प्रोग्राम दी बीजेपी की एमएलए सिंह उनबगी वफम याउद्री अदुबु करम मोंगदा अहोंग पुरक्तुना बीजेपी अमदि सत्मिनरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह एमएलए सिंह कमदौना उनगदोरिबनो हाइबदसु खंगमंद्री पनबे याबदि मणिपुर लैरिबा यामना सेंसिटिव ओइब इशू सिगी मतन स्टेट असिदा इरांग इंग तकपा हंजलंगनबनि हाइदुना नरेंद्र मोदी न मणिपुर लाक्तने की ममान कुकी सिंह तौनबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के अनोबा एग्रीमेंट तौनबगो लोइना सही अमगी ओइना सु एग्रीमेंट तौनखिबने तौनखिबा सु एग्रीमेंट अदुकी मतुंगिना मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के हलोय नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबी फ्री मूवमेंट तौहलगनी हैना एग्रीमेंट अदुदा यानाख्रबस कुकी खुलाई पाइबसिंग अमदि मखोइबु सगोत्प सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना मितै सिंगना बफर जोन लांथोलगा कुकी सिंग एरिया दा सलक यारोय करिगुब मदुदा फतनुंग थोरप तारगदि मदुगी रिक्स मखोइना पुपुंगमरो हैना फुंदोपस लेख्रे लेंगा के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मदि कुकी सु ग्रुप सिंग तौनखिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की एग्रीमेंट अदु कुकी सिंगना वायोलेट तौरप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न येंगदुना लैगै मसिदनतना भारत लेंगा की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी न थोकिबा स्टेटमेंट अदुसु सेमजिनबा अरानबने हैन सु एग्रीमेंट यावरिबा कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन केएनओ अमदि यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट यूपीएफ ता तत्तना मखोइबु सगोत्प ऑर्गेनाइजेशन सिंग फुंदोप लेख्रबने नरेंद्र मोदी न मणिपुर लाखदोरिबु खोंसल सिगी मोइनना बीजेपी नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेटर समिट पात्रा मदि महाराष्ट्र की एमपी डॉक्टर गौबसादे हाये इम्फाल थुंगलगदोइ मखोइनि इम्फाल हेक थुंगलबगा प्राइम मिनिस्टर की खोंसल माय पागनबगी तमक्ता येंगसिलगनी लोइना
Modi ki Manipur khongsa da sigi moinana Prime Minister ki Special Protection Guard SPG ki kangbusu osi imphal thura khreari Governor na Susampur satunu ko ki MLA sing una khre Union Territory ki demand jawa memorandum Modi da pisngadari Lakliba thasi ki tara humdu de lebasi ki Prime Minister Narendra Modi Manipur da lakpa ki khongsa da siga madi leina ngarang Governor Ajit Kumar Palana Susampur satunu Manipur thugaiduna Legislature yawa Union Territory ki demand toriba ko kizo MLA sing una khre Press na phangba source amaki matung ina Susampur District Commissioner Hall Governor Ajit Kumar Pala amasung ko kizo MLA sing marakta pangthoki pamiphamatuda MLA sing maikedi ki Manipur thokliba crisis asigi ground reality amasung ko kizo miyam ki leiniba aspiration to marik sumna Paudom Nabi ki tha asigi tarahumda Manipur lakadoriba Prime Minister Narendra Modi unabigi Tanjabi binaba Governor Taksin ki haidi Masdaratna Kukizo Miyam Taliba legislature yawa Union Territory Dimana to Amhana Prime Minister Narendra Modi member Bishana Kukizo MLA Sina Tawang Tore and Governor Paudom Keri Panbaya Pritasi Tereta Governor as Kumar Balana Shielo to the BJP Party President ex CMN Biren Speaker Toxom Saitrabata Yauna Puna BJP MLA Kungo Hungani Sarugaduna Rasbona Mi Pampangtoki Badu Congress Party ki Makedi ki Manipur Inkta Pajalona Pangtokiba Ado Congress Party ki Makedi ki Manipur Inkta Pajalona Pangtokiba Mipam Wedabadi all political party ki Mipam Kariki Damata Pangtokidabano Hanasu Yaning the Pungokiba Sulekravani Lamdam si Yefanabu ki Damak BJP ki MLA Sina Mai Laytuna Seloi Prime Minister Narendra Modi na Manipur awaba tarapu matamna thamoi suk nuaitaba phungdokibadu miyamna kauthoku sumloi Manipur soitana lakani dugu phibam matamgi matungina kadaida mipam pangthokani amadi lakhidaba amasum lakpa haibadu khangani Official oina order thoktabana sapsana haiba ngamdre haina thongju kendragi MLA thongam bisorjan phungdokre hairibu wafamasi social workers Congress SWC khongmani gi namu sungwa sagachiwa anisuba floor Sangaba ki thoram da athopa mithung le noina saruk yaraba matuna pawmising na hangbo wangi pakum piraduna phungdokibani mano makhata na hai Prime Minister unanaba BJP ki MLA singna hotnaba da ayaba pirakhidi habisi aranbo moigani mak masana Prime Minister unanaba honakibati adobu irang asi lusinanaba MLA sing punsinanaba honabi yu haikibati Prime Minister na ayaba pirakhidi habisi kadai phawbu sumbano haibadu thidokminasi Banghai da Haizin Badi Langani PM na popular government ma Siamnam Gadra Haid Hangbo Hangi Pakumda Sapsana Langak Siam Lagani Hydrabasu Tugaina Manipur Inkta Pahanzilam Matam Soid na popular government ma Siam Lakani Haina Pakum Piraki Aikoina si Warner Rivasi Inkta Pahaibadu Kaiki Bedagini Miano si Inkta Pahanzilam Nava Langana Hona Rivasita Masakana Ikaikuna Urpantui Prime Minister BJP MLA Singna Kari Karampa Wapam Thamhaunaba Kanaba Lairabra and Hangbohang Pokumoina, House Manipur PR Lenga Clarkibidi popular government military, Maramadur MLA Sing Party Kimakada Lairavana, Party Soid and MLA Sing Mipam Korakani Tazi, Matamadu Manipur Inkta Panjilanaba Prime Minister Thambia Boapam Sing Puna, Kanaraga Lepani, Matam Supada Manipur Miam Pamba Sing Panga Bohona Lakli, Houses Manipur Yefra with the BJP MLA Sina, my lady Sierra and Photoki. So agreement quick pinakre Habisidi, Miam and Loina Kangaravani, Free moment Lehalagani Haki was like agreement to Mirkrana Hotel Pamlaga, sign Pangto to Tona Kibanati, MSA Yana quick pinakivadu, Yanaki Boapam singer to Tabo in Sweden and Pangtorokani Hana, Taze, Matam Krangai Navoy, Amasum, Ngang Nabu Unava, Yarab Drabasing, Wari Sanhala Clips up of a Kontani, Masikarana, Honabadegi, Welagibano have to call him sim. Makoy would take up a fungo to the Manipur Inkta Purana Hena Hona Halakon Tokai. Amazon political Gikudo Savano to the Miam, whose I begi, Mukut Wanari, Miambu, no I had never Honavada. Khut Tiktopida Wines Puntoki. Narangi Toramatu to common ZP Gihanagi, Pradan, Moyang Mombi, Nushide Masum, SWC President Atopam, Berendra Namatakshina Akanba, Lambira Pamadi, Taramapu and Seruaki. Nagas in the Sataraki Tawo Nagana to Mina Laidari. How keeping to Gabano with the Impal Shinakaite
Sana Kaitel Sen passenger bus the cookie militant sina Molno Kunisataki Level Amati Kahan Tong Nagagi Lady Loops in the Kaitan to mini gang Hena Manipur Naga Youth Organization MNYO Suram Fundoraki Panmayavri Hokipani Tokavan Mitakoki militants in Impal Sana Kaitel Sen passenger bus as a book Kamduna bus adu the Tong Liba Naga Furuki Muishing the Aki can pick you with how to like you. Sirolas in high Molong Kunakuki militants in a bus Kamduna Nongway on Kran Nong to the Kapatuna bus at the Tongiva, Miam Aki can pick with how do Shima Yamna Lebativani. Militants in a bus at the Tongwa, Missam Passenger Shinda, all Shinduna, Tower the Tabashin Tokiba Shima Yamna Lebativani have walked from the bus at the Tongiva Nagashinda, Shingarakli Basi, Naga Kudimak Singavani. Manaba Makaki, Taudox and Mamana Karak and the Toki like have a walk to see rolls in a Fundorakli. Seolas in high, Manipur housing Tangdolita, the Pibam the Lavani, or Liba Pibam Stada Mausagi, Nena Taba, Pibam Lana Vigitama, Civil Society Organization, CSO Amadi, Langaki Ladiba authorities in the Honaduna Lakli Edubo, Nasi Pau Koki militants in the Matam Pumba, Nena Taba, Pibam Lehendana Bamati, Isterasida, Palm the Taudoxing left and a Tonava, Tabaxu Pacatana Lakli. Koki militants in the Iranga Siki Manunda, Nagas in the Kanava Hoduna, Iranga Shibu in a Saptuna Sinduna Lakli have walked Tamduna, Nagas in Kundaba to one ton Mapums in the Kukishina, Adumak Ayat upon Piduna, Kanava Hoduna Lakli, or Yakiba Pibam Sinusita Lady, but security forcing na local Pumtopo Tabaxing with them San Locapiu, Garigum local Pumtopusing Locatapula the Hen Irang Tolapigi, or Topo Sound Lahekli. Hawkibani to Kavan with the cookie militants in the Morno Kundasatarakiba, Taudo Oduma, Napi, Suangam with the Tawong Hena, Paladuna, Tawong Shi the Nagaki lady would look singna, Kaidon to Minalesh, Subsan Tanagani, Taudo Shi the Sienavison part on a local Toko action local low hyperwapum, Tamaki, Cookie issue groups in camp. Things hard camp Nagas Lipama Panda, Hongduna Bohona Rivasi Manipur Naga Youths Organization Yavas Wapam Sterols in a Fundarakli, Sherlosin High, Koki Gilady Vasu camp Nagas Kundabam Pamsinga, Hongduna Bohona Rivasi, Hen Irang Tunava Sinbawagani. Hen and White Palm the Batagdoxing talked and never get about what they never seen local from talk by actual local PO Hyper Wapam Sterols in a Fundarakli. Koki so groups in Itawang Tado in Manipur na condemn Tarabi. India government Koki so groups in the suspension of operations who kuyak pinakrabamatunda, Koki militants in the Satriba terror Gitawang akan mamong na condemn Tawihana, Tado in Manipur team the photography. Team na press talk was still Lamatahi, shoot down the Koki militants in the Miyanakian Kangan Bigitabaks left in the Satrakwasi, Yanindi. Loni Yadamong the Gari Kambaga Sekta, but no Kapa. Mibutam Tina Pubus Asinasing Bashibu, agreement Kangon to Wabni, or Kul District September Nipana Koki National Organization KNO Gimanusan Ba, KLA, KNO the Yawa Kambu Gamana, Sanakai Tilly Impaltama Lakpa, Bus Amagi passengers in Kian Kangan Kibiki Tabaks and Jataki, Tawon Sataki Badubu, Su Taunari KNO the Yawa, KLA, KNO Gi, the Gamnom Kemanataliba, Gampun Kunda Tokibani. Madugi Tawong Kangpopi district Ladiva, Shu group Amazon Nan Shu groups in the unified Kamangi Chairman, Zangboi Kipken Kobamagi instruction Matung in Tokimani. Say September Mangada, KNO the Yauriba, KNFMC gathers in Zauzang Tech Village Zip, Henkopao Hokipsu Tamtina Pubiki. Amazon September Tareta, Kangpopi district Manusanba, Modbung Tado Village, the Gimton Kudimana Lupa, Chani Pina Bukanki. Masigi Central Masi Kotuna Conquerki, Loyana Masigi Central Masipi Navigitama, Modbong Village Authority member, Lam Colon Sinction Latoki, says September Marita India government, Manipur government, and Sukuki militants in the Suki Pinakiba, Numit Adumaktada, show the Yorib, Kian Evki Keders in a Kangzang area that noise, Pankap the Captain Miam, the Akituzum Ponki, Taudo Kian Evki. Home Secretary Zangboi Kipken Pokta Motu in the Satakivanemasu, now no Kuyapina Kivasu, Igremen Dubo, Ikai Kunadavani. Zangboi Kipken Handak the Su Taunaribamsu, Taunadaba, Koki militant groups in the Unified Command, Chairman or in Hapkibani. Mark Kotubu, Matu Sanglibam Yamasun Hadi.
थोकलिबा थौदोकसिंग असिना सु असि लमदम असिदा इंग तप्पा हंजनबगी मथक्ता मिलिटेंट ग्रुपसिंग असिबु हिंसा अमसुंग क्रिमिनल गोयबा थबक थौंगसिंग चथबदा ओइना योखतपगा मानरे हाबा ताकलि मसी अनौबा नति गवर्नमेंट मसीदा तुमिना लाइसिनरगा मखोइना असिगुंबा थबकसिंग मखा चथरपनि मणिपुरगी मियामना हंगलिबो हंग असिगुंबा ग्रुपसिंग असि parallel oina karigi lenga pehen mano amsum makoina indian law amasum miyangi safety gi wafam thoina laiti haire hanasu paus ta makhatari nepal gi akiba phanglaba irang na siba kungani thoi sukre parliament supreme court mai thakre pm pham thadokre nepal in to kab namti gi social media thing bi mek na ha sing sangshila ko khongjangda irang tholak padi gi sikiba miyoi kungani thoi sukre miyoi sa kya sukre irang hena sab thurok tur nepal parliament supreme court political parties ki office mai thakre leba adu ki prime minister kp sharma oli pham thadokre nepal lebak sin mathung sa tharakpa protest adu numini sujulak pagaloina leba adu ki prime minister da oina target torakre to kabnu mita horakhiban ha sing school gi mairoi sing yawba khongjang adu security force ka saunu mu na khema so miyoi kulgni thoi punchi romkre nepal gi hana gi prime minister Zolana Khanal gi loinabi Rajalakshmi Chitrakar Professor Singh Hingsa Hingna mai thabadu gi lekhitri loinana mahakna yum manungda leiringai da Professor Singh na yum adu mai tharakpari gi saktuna hospital lekana khidu manama lekana bangamdana lekhitabane haidi irang si ena sakthuroktu miyam na leba adu gi parliament supreme court amasung political party ki office amasung senior leaders gi yum na singba bas mai thadokre Nepal tholi political sarana ba piwam si hena pibam rusilakpadi leba adu gi prime minister kp sharma oli pham thadokre leba adu political leaders sing pham thadong khibati gi leba paibina ba leitabadi gi nepalese army na lenga paising haina army gi statement man haidi army na hai leba adu gi national independence ning tamba ngakna ba geographical integrity national unity amasum nepal miyam ngak sena ba constitutional responsibility tu ngak na thamgane haidi leba adu da ing tappa mahusagi phibam ngaktuna thamnaba masum leba adu gi apun bi saktam sagatpada constructive role lawna nahasingda army na appeal tawren su paus na makhatari masagi sei khupfuga manga surabo oli lenga ki finance minister Vishnu Prasad Paudel bu khongjang samsim basina Kathmandu gi labi ta koitan tanaba gi video thadroki video du minister du miyam tamthina phuga masum kaorga tanabu ukhi hari tenta no sumna miyam thamjiga no update ne